Muthikabu wa kanitha wa ACK Jackson Ole Sapit uria na hau kabere augite ati kanitha uyu wihandite thutha wa mubango wa gucenjia watho rungu rwa mendekithia ma riboti ya BBI riu anyitanite na atongoria aria maroiga ati he bata wa maundu maria matari na uritu munene magererio bunge-ini. So I will support the idea that those things that Parliament can enact, they should go on, even as we wait to see what will be the outcome of the BBI process. Mubango uyu niguo atongoria matiganite na ataramu wa watho makoretwo makiuga ati wagirire kuhuthirwo angikorwo atabariria mubango wa gucenjia watho marenda ukinyanire mbere ya githurano twerekeire. Indi mutongoria wa kiama kia ODM Raila Odinga aroiga ati no ni barabara ingiima muingi mweke wa kunyita itemi mogaruruku-ini maya. Mimi mwenyewe nilikuwa nimetoa huo msimamo mapema sana mwaka jana actually. Lakini kwa sababu ile bill ilikuwa na wenyewe haikuwa yangu, na mimi kama speaker siruhusiwi kupeleka sheria yoyote katika bunge. Tuchukue BBI zile ambaye zinaweza kupitishwa kupitia bunge tupitishe, ile ambaye inangojea referendum tuangojee uamuzi wa kotini. Hatuna nia ya kubadilisha mkondo na kuelekea njia ya kushirikisha uwakilishi wa vyama vya kisiasa IPPG. Akiaria na redio ya Ramogi iria memerekagia na rũthiomi rwa Ajaluo, Odinga augite ati wendi wake ni macira maria mari igoti-ini mahanyukio niguo mugithi wa gucenjia watho ucokereri iguru. Indi mutongoria wa kanitha wa Anglican augite ati Akenya magirire gukorwo na wetereri igoti rikirigirirwo kwambiriria guthikiriria macira maya muthenya wa gatatu. Whereas the country needs to reform certain aspects of our constitution and institutions, the court ruling regarding BBI process must be respected. Swala la BBI na manufaa mengi tunayotazamia kuwafikia. Hatutaki kuyumbayumba na maswala hayo. Sisi tunataka BBI ipitishwe jinsi ilivyo, na niposa tunaelekea mahakamani, na tuna matumaini kwamba iwapo mahakama itatusikiliza kwa makini itatupilia mbali uamuzi uliotolewa na mahakama kuu hivi majuzi. Abunge na maseneta amwe marerikana ati makoretwo mari henyi-ini ria gutemera njira ugaruri wa gatiba kuhitukira bunge. Indi aria marang'ethanira na mubango uyu marekwira ati thu cia mendekithia maya ni nyingi undu cingituma maremwo kuhituka bunge, kana ona andu amwe makorwo na mweke wa gukungia mendekithia meru. Riboti-ini ino ngiributira Inooro TV, njĩtagwo Waweru wa Nyambura.